Dona tum penangan fake news kibang lake WhatsApp forward message pen chokali bonta TV news channel pen mata kibang do non hejong April 22 Kashmir long ke attack hut kibia mirak atum ki thidundo lasopen news media tum latum thithe ekko last reels ki claim video pa viral pidedo bonta halabang so a reels video lake ahok kali so a reels lake anut kapek tum lapeni halatum ke ring agna and they were not even the victims. We are alive, of course, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे. बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ. प्लीज माई कंडोलेंस एंड हिज कंडोलेंस टू द फैमिली, बट वी आर अलाइव. It's not us. Lasi penangan news ke godi media tum kishar pon thap do. Lasi next time you watch a breaking news, please don't be quick to share. Think for yourself. Si share prank, ili tum kacheri dunang jita kinang sot.